Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not dari tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbang nga oras yung amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan ngayon surat ti guest writer tayo. Ani Wilson Reyes Marcos. Napaulwan iti ti idadanon. Dito'y drama tayo. O nairaitan ka. Ay abo, nabsugak iti sindata abunog barok. Ingkat tumanin agkalap, tabareng no adun tumanin ti maalam. Una na. Addan pamigsak aglaba. Tanay, tauray la nagbukirad to'y pusig ko iti busog. Nana, sakbaya mapan kayo aglaba. Ada ko maibagak kada kayo. Anya ti ibagang barok. Kaya't kun ti mga asawa. Anya, makasasawa kan? Una na. So hintay to ko man danunan ti girlfriend ko. Ni bebang mulaang. Una na. Peso lang mo ti kasla impalsi iti kimat a babae. Apakaritla kiti nadarisay nga ayat. Alaga no kaya mong ti mga sawa, saan ka agawidan anak? Ang nagtulag kayo ka din kini bebang, nagsimpa kayon. Una na. Kaya na mulaang. No kasano ti ayat ko ang mga sawakin ko ana. Nakarkaro pa ti regget na ngay kasarkong. Ay ka talaga nga rod ang makaasawa kayo na doa. Una nang. Nabayagan. Yung italangan, nagturid na ka, mangibaga ka na kayo. Ala, pakaamuak to nga rod dagiti kakabagyan tayo. Tada tayon tumutla ang amin, ti mapandumanon, itayan da bebang. Mangarkila tayon ton itibas, tay suntun ti pagluganan tayo amapan. Anya? Unay na nang. Nagadu tayo na mapan, no mangarkila tayo pa itibas sa pagluganan tayo. Gaputa dakkel ti partido tayo. Iso ang masapul abas ti pagluganan tayo. Unay daytan. Kunan ni bebang. Di da kaya ti agsa nga ili ti adaw. Sa apay ka no? Gapta di da kayat nga adut pa kananda. So, datan tulatan ti mapan dumanon na na. Anya? Nagimot damutin no kasta? Di da kaya timang pakan iti adu asa nga ilay? Narikrikot ngamin no adut ti sumanaw. Awanan ti mauawatan nang rono no agigiddandan. Basbasit ti sungbatan da asaaw. No datalang ti mapan dumanon na nang. Ha? Unay daytan? Bagay kumot gayam to'y pagatpusag a blouse ko. Dahito ti kunada hanging. Ngam iso na laang ta, busingar ti pusag ko. Sapay, nagngisit. Ay, unay daytan. Kas kamudla kuda-kudan iti dayta suot na balasang ka. Naglarakit kitaan. Pagat pusag na badam. Agparparangin tabusingan na pusag mo. Basulyo atatang no apay akas to'y ti pusag ko.
Apay pabasulin na abusingar tapusig mo. Saan ko mga min nakastoy ti pusig ko? No ospital tinakaya nakak. Rumbar ka nga min iden. Iso nga imbis nga ipan ko ni nanang mo iti ospital. Ti kumadrunan adi ti lugar tayo ti inayapak. Like, apay nga lahat yan, nagrungaab ka mo. Gaputa nakalalas to'y pusig ko, tatang. Ah, Orela kumamot no saan anak kang ngis-ngisit. oray at guwapo mo, tinaboyfriend mo. Wan magtidi tatang. Ngam, di na pa'y nakita ti pusig ko. Ah, Tidakas no madismaya no makita na. di saan mo nga ipakpakita? Kasano nga ruda, ninto nagasawa kami. Kapilitan makita nantun Uun kaya maya. Ala, oray makita nanton. No, agasawa kayo mo tan. Di nanton may babawi nga asawa na ka, anak ka. Sa bagay, gayam tatang. Tangay nadakamat yumutin may papaniti panagasawa. Kud, Kahit kanya. Apaya, di mo itulaw eh. umaydak kanun danunan. Anya? Nagkuna. Ti boyfriend ko ni Tikboy, umayda kanun. Kaya't mo, di magkasawa. Kaya't pumutun tatang. Unay na ka. Ala, no makasasawa ka na. Sige. Ibagam tunga raw ta o may dan makisarita. Wow! Agyaman at tatang! Unay na ita ragsak mo. Punaw, talaga makaasawa ka unay. Pagpaiso, bebang. Naibagamon ka ni tatang mo, adumaron kami. Untik boy. Nagsaritaan mi ngamin ti may papantes asawa. Iso nga imbagak mutun ti plano yo nga umay idadanon. Kahit, anyang iti ko na ni tatang mo. Dinamag na numakas asawa akon. Anyat insungbat mo nga. Siyempre, imbaga ka nabayagan ang makas asawa Pagpada ta tinaibaga ka nagiti dadakil ta. Kasta mo tinaibagak ka ni nanang. So ngay manukot adagos nga umay na kan danunag. Di yung arud baybayagan ang mga nagbabawi da. Intun bigat tinagtulagan mi kaninanang ka nga iumay may. Anyang oras ngay. Alas 11 no bigat tinagtulagan may. Anya? No kasta, ran tayo, ti makipangal daw. Wala. So nga ilak aman na kaming tulatan kaninanang intun agluto ka iti pangaldawan nyo no bigat. Ha? Baybang! Umay ka man! Baybang! Ape aya tatang, anya aya ti bagayo. Kasla kayla kulaaw ngagpukpukaw. Apa nga wan mo't hindi karne iti rep. Ado pa'y mo't lana di kalman. Linutok aminin Anya? May busta nga raw na mamimpinsan. Dinto ta nagadupay na dyan. Sigurado ka maibus tayo, tatang. Kurang pa'y iso ang nagpabladak pa'y ti balatong. Anya? May busta yung kunam. Apay, ada umayasa nga elita itangal daw. Kat rantada ti magipangal daw. Adda, tatang. Asinaw na iti umay. Datik boy, kunti inana. Ta itang aldaw, ti iyo umay da idadanon. Kasta ka na Tatang. Isumod lakas taon na ti panagpapintas mo. Sipod pa'y itay bigat. Unamot. Sino katakmot laang tay bistidak anakiting. Amangan numadismaya ni Tikboy, numakita na tinagnisit apusid ko. Nasaya ata sino katam. Dinilaw ko ada dyan ti pinagbadaw. Apay nga ito lang bagam nga may dan dumanaw. Nasaksak ba'y kung mga bagam takno napakamuakbat lang iti kakabagyan tayo. Diyak nga rod kayat nga adu tayo unay ngagsasarita tatang. Iso nga italaeng nga imbagak.
Tikboy! Ho! Tikboy! Umay kan, tadan ti tricycle nga inarkilak, apagluganan tayo ang mapandumanon. Mapitla na nang. Ay, na yun nabayag na. Nasuro ka na may isang oras nga grubrubwat, just kay. Oh, mayat ka di mo lang tisuot ko na nang. Ay, inaaya. Nagbarong kamutan. Tapno formal mo't ate. Isasangot tayo ni Maguyo na nang. Tasla ka mo la presidenten. Ay, thank you na nang. Ay oray no kasla ka presidente, di mo la mailingad ako makamul ka iti lamos iti karayan. Ah, saan da ko man ang bad tripon na nang. Intik-inting. Ang mga numatagtakaran di driver ti tricycle nga inarkilayaw. Ay, bibang. Di mo mo't lang mapanawan ng nadasan may. Sagaysay ka mula sagaysayan. Agrag-rag-rag pa yan na kita buong mau. Itun ko libusan. Ni tatang mo, mang bad trip ka manen. Siyempre, saya atak mo apapintasan ti buok ko. Yan. Kaya't ko anak ka urnos ti buok ko, asumango kin ni Tikboy, iti idadanon da kanya. Iso nga sagsagay sa ayat anaimbag ti buok ko. Nay, dadansan. Nagtuk-tuk-tuk itiri daw. Siya kung ti mangilo ka titiri daw tatang. Ay, na. O na yan, ti partak na. Nagturong ita yan tiri daw. Na makaas-asawan ti anak kao. Ay, agyaman ak itinabara apanang pasangbayo kada kami nga agina. Kakaguyaw. Bebang balasang kao. Ay, nay. Pasensya kayo na pudutan ka sirkya. Nadadal nga min ti electric pan may. Iso ako naman nabara. Ti panang pasangbay mi ka na kaya. Ay, saan aday tati kayat ko asawan, kakaguyaw. Ay, diyak lang pagarup mat. Anak kapsot ti pick up mo iti sao. Na. Unay ka na nanak. Kaya kastamot ti sa uyok ni Amaguyo. Ay, anay ko mat, salbag ka. Nagsaki mo ti panang sikil mon kanyak. Nablunsan ti may sa paragpag ko. Agure kaya. May kayo ka dito balay. Tapno ipangagyo ka na kami, ti panagsinong batyo nga agina. Saan? Saan ama? Pasensya kan kakaguyaw. No medyo dinikagnak ti anak ko. Sinikil nak nga men. Iso nga inungtak. Umay kami dumanon. Kastang agpaisaw tatang. Maguyaw. Ala, sakbay arugyan tayo tag sa sarita. Lilawag man na suot mo baraw. Punaw, nakabarong ka, nakadisdisinti ka. Nakachinelas ka man. Naglaw na. Ala, no talaga, dahil tati panggapyaw, di dumanon. Sige. Rugyan tayo nga rudain. Saan tayo na baybayagain? Agtutulag tayo. Sige, Maguyo. Nga rudan. Tangay na kami, ti nababayan. Kat siyak nga raw, ti umuna sa marita. Tikbaoy, kaya't wasong batam, ti limpyaw, ti sarod-sodokin ka. Huwag tatang, Maguyo. Anya ka dito damagan niya. Talaga ka day, ngay ayatam, ti anak ka. Una ma, tayo sulang ti kasalaim palsi iti kimat, pakarik na iti awan panakalaos na ngayat. Ay, nalikaw ka mada. Ala, nasayat no kasta. Rangay na ibagamaw, ti kinatarnaw ti ayat mo iti balasang ka. Ituloy ka, ti agsalod-salod. Anya pa, iti kaya mo adamagan ka na kami, kaka. Ada ka di mo't la nakasagana sabong wano
pagbiyagan dan taon, no agasawa dan taon. Ay, siya kun ti sumungbat barok. Siya ti makaawat ti turong ti saritam kaka. Nanumo kami nga agina. Kat awan ti may patawid ko adaga ang mabalinda atalunan. Agpaiso ti kunan ni inang ko ama. Awan dagami mabalin ko atawidan. No awan. Sa di nun tong araw ti pamataudam iti pangbiag mo iti anak kao. Saan yun to na problema rin ama? Parikot konton na ita. Ay, sana mabalay. Managbis-bisin ti anak kao. Kat, diyak kaya ta manglangan to amangan. Nagagat ti anak ko ang makitagad, kaka. Saan dantong alumangan amangan? Sure ko yan. Ay, agore kaya. Agresist tayo man pa'y. Break. Agsarita kami pa'y nga agama. Ha? Pagsaritaan may papaniti. Awan may patawid mo adaga iti anak mo, si Kasirkya. Ay, unay mo daytan, kaka. Narigrigat sapay nga marabutit iti taltalaw ti panagbiag datik boy kanti inana. Nasay-saya at sano makiwin naswas kan ko ana. Anya? Ay, diyak kayat atatang. Iso ti punti ragsak ko. Diyak kayat, ang mapukaw ko ni Tikboy. Gamawan mo talon na ang mabalinan to apamataudan iti agserbi ka na kayaw. Saan mo't atalon laeng ti mabalin apa mataudan ti agsirbi iti bagimay? Sa bagay, ala, ituloy tayo nga round ti agsasarita. Barang no, andan tumot lang maidatagda sa buong dakin ka, balasang ka. Yes! Uray laytap. Agyamanak, ta maituloy mo't laeng ti panagsasarita tayo abalayan. Koreksyon, di nakpayaw-awagan iti abalayan. Tadi pinatulag ti kalaysa na iti anak ta. Isun tumula papanan na, iso nga abalayan latan. Di nyo siguraduain amay kamangan ti anak ko kada kayaw, Sirkya. Taado pa ti kayat ko akid dawain. Anya pa'y ngay dagita akid daw mo't kaka. Ada kadimot lang isabong yung alahas iti anak kao. Kayat kao, agumil gilap tumat itinggid na. Ilapayag na, agraman ramramay na, inton makikasaran. Ada daytan na dawatan niya para iti anak yaw, maguyaw. Ada ginatang ni ina nga kwintas, aritos, kin singsing. Ada pa'y angklet. Nagmayatan no kasta. Sige, palubosak ti anak ka ang makikasarken ka. No adda na kita daw dawatag para iti anak ka. Adda isuna laeng ata panse dagiti ginatang ko nga alahas nga isabong may ngam gumilgilap damat. Pansay, gambang, piki nga alahas. Ay, dak kaya ti piki nga alahas para iti anak ka. Amang guyong. Ore no pansay, kuran ni nanang. Bimalitok mo ti panagayat ko iti anak yaw. Isa, di kay kuman agkad-kad. Ay, dak kayat. Busta awan tawid mo at talon. Kalpasan na, peki pa'y nga alahas, ti sabong mukin ko na. Gupde ka na ito asaritaan. Ha? Kung ang saan mo't apiki ti ayat ti anak ko? Anya ngay pa iti kaya mo asawin mo't kaka? Awan ti maangay akalay sa. Jak kayat nga ipaasawa ti anak ko, iti anak mo, Sirkya. O, naydaytan kaka? Agin inayat kami ni Beba, ang ama. Oray pa. Lipate mo ti anak ko. Talipatan na kamatan. Period. O, naydaytan. O, naimutan ni tatang. Impupuknak dito silid ko. Di cellphone ko. Agri-ring. Ay, timbag tasan analagip ni tatang akinumpis karto cellphone ko. Hello? Hello, Bebang. Ayan mo.
Adak dito'y balay tikboy. Impupuknak ni tatang ko iti silid ko. Anya? Talaga di na kaya ta makiasawa ken ka. Adak dito'y silid ko. Kinandadwan ni tatang. Iswasana ka makarwar. Anya? Talaga di na kaya ta makiasawa ken ka. Iswa kinandadwan na ti silid ko. Ipamuspusak ti panay taray ko ken ka. Ha? Kasano? Sapay dito'y second floor ti balay mi tayan ti silid ko. Kasano ka ngay makastrag. Jalo si titawa ti kwartom. Saan ka day? Kan awan rehas na. Wan. Umayak to inton rabi. Mangitugot ta kita tidog ngagdan. Ilibas ka. Inutek to ngay katon nag iti jalo si titawa ti kwartom. Isuntaw ti pangipagnaak ka. Ha? Unay daytan? Adita, naikat ko amin na ti saraming titawa ti kwartom bebang. Oh my God. Lumaktaw ka ni titawa. Iba tayo mo tasakam dito atidog ngagdan. Wantik boy. Naibatay kong dagiti sakak. Oh, sige, umulog tan dito. Agtaray tan biyag ko. Un mahal. Darsem, tamang makapuot ni tatang mo. Un Ay. Adatan dito daga. Intan, agtaray tan. Oreket silag di bulan. Wantik boy. Ay, saan kayo magtaray? Ha? Ni tatang. Oh, Isujiting man aw iti tawa. Inyas kaw nang ti may saasaka na kat umulog iti agdan nga impatakder mo iti batog ti silid ko. Ay, sana mabali na kamatan na tayo ti panagtaray ta. Ikatay kong ti agdan nga impatakder ka. Ay, ewan. Ala, naknag ni tatang iti panangikat mo iti agdan. Sana bali, sana na makakamat ti amang bebang. O my God, tumaray takid din. Ay, talaga abulo dagiti sakam abalayan. Ilutas. Salot ka mo't sirkya. Saya atan mo ti mangilot. Ay, na. Di nakman awagan iti abalayan. Kasaro na masuro na. Ay, oray, kasurun mo adeng ti panangawag ko kun kay ti abalayan. Awanin ti maramidam. Taintarayin ti anak ko ti balasang mo. Iluteng kalata. Salot ti anak mo. Ilibas na kit din jay anak ko. Impag nanapay iti tawa. Di munto mga min kaya tinapintas asaritan. Di inaramid ti kalkalaingan na. Gusto laki din. Agbatayak ko man iti agdanan. Impatagder na. Ginuyod na kiti jagdanan. Day tati maganap mo day tati maganap mo. Kaya munto mo nga minapo dun tinapintas nga relasyon da. Diskumpiyado ka mga minunay. Ngam awanin ati maaramidam ta intaray danti anak ko. Intaray ti anak mo. Talaga nga awanin maaramidak sirkya. Jak nalapdan ti panagtaray dadwa. Nga jak kumakayat nga gasawa na. Gamlay, gasto matan, nablo akmatan. Agyamang ka da iluten ka pailaan. Nangalaam mo ngay ti kasta. Oh, naidaytan. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritan anapauluan ti idadanon. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Insurat ti guest writer tayo ani Wilson Reyes Marcos. Agyaman kami itiin kay panang tarabay.